Elisha umshovu enkani kwaba nenkani. Ngithanda ukuxolisa abafowethu kakhulu kubantu abangibuka njengomuntu wrong kule video lesabalele ukuthi mina ngiqatshulwa indoda bese ngigadla. Kulabo ababona ukuthi ngwrong ngiyaxolisa abafowethu ngoba sithi silungu the customer is always right, uyabona, ngiyaunderstanda lokho. Kodwa abafowethu ngifuna siqonde lokho. Mina ngiqala ukujatshulwa abantu bayangithanda abafowethu sukela ngimncane, ngafika ngo2014 emculweni. Cishe mhlambe ngina 7 years manje ngicula. Abantu mabengijabulela begijima beza kimi, kwesinye isikhathi mangibona ukuthi akuphephile ngize ngibaleke ngizama ukuyiphephisa i-security mayehluleka. So bafowethu musana ukwenza sengathi ngiyaqala ukujatshulwa abantu mina. Nazo lokho inhlo angaze ngiqatshulwe mina enye indoda mina. Mawukuthi iyona ndlela ofanele kusupportwane ngayo le ukuthi fanele ngiqatshulwe indoda ngivumela lawo manyala mina ukuqatshulwa indoda, uyabo. Bafowethu ngamane kuhlukana inhloko nesixhanti, uyabona, ngoba ngiyathanda ukuncikisela ngokuthi hey siyamsupport uthenga umculo wakhe, ngithengela ukuthi ungifaka ulimi endlebeni ngenye indoda, uyabo. Mina ngikwazi lokho mina, uyabo. Nalabo bantu lamadoda aveza ubumama ukuthi angomama kangakanani azogxeka mina ukuthi ngigadleleni kuliyansizwa, uyabona. Bafowethu umama benu ngizana ukuveza ngama comment ukuthi nimphawule ukuthi mina ngwrong, uyabo. Ngoba mawukuthi kufanele ngiqatshulwe enye indoda, uyabo, noma kufanele mina ngiqwayise, uyabo, angihoshi ngiyacula ngingumculi, uyabo. Iyonto esihlanganisayo leyo ukuthi futhi i-artist aliyiphathi kanje noma i-celebrity aliyiphathi kanje. Wazini ngo-celebrate wena, uyabo. Futhi mina ngilona i-celebrity mina, angilona i-artist mina, ngiyona i-celebrity mina. Ngumfoka ukuphosa kwenyana ubushishelisi, umshovu enkani kwaba nenkani, ngindlaba ephika amaphatha sebesola amadeva, ngiyinsizwe impela nje, uyabo. Ngeke mina ngifuna ukufakwa enye indoda ulimi endlebeni bese ungitshela ukuthi indlela yokusupporta leyo. Uyangihlanyela uma ukuthi ucabanga lokho, kahle uyangibhedela, uyabo. Uma uyinsizwa unobumama, uyabo, ugcinele abantu besifazane nginga-understanda ngoba mhlambe bona ba-enjoy leyo kiss. Indoda i-enjoyana ukuthi uqatshule enye indoda iqabule isikhonkosini la, uyabona. I-enjoyana enye indoda izothi mina ngwrong. Emadoda ngomama, yibani ngomama le phansi kwedwaba zonyo, hayi la.